Kadam Ring Motocross Challenge Second Edition skala penlong ya kajeng penmare thong ya kibat haka arpuway bat arpu artare ko naitung arajar arpulai. Kabala penlong hapo Damring Riverside Risubel para Not Karohil District. Hakaba usamla banjob umba ubana po umsning Riboy District ulayo ra ya kanam seconds runners up haka two stroke open category. Habayo banyakran lembaga phone call baduwe na kinong job jong kane ka competition so samla banjob ulaong baki don shibun ke samla khasi ke bia shimbenta hakane ka jing yakob badu nong job ha ka kerdan ka baningkong layora da samla kriau khar kongor ubana po shilong. Berat. Yo. Kublai subon yapi ba wan job pila penlaj por kanamu ha kane ka jeng yakran ka kabasi kentin ka argentin ha ka biade bat kane ka competition ka ba pila dap ha kine kisni ke balada te ngai kublai subon ya ka por jong pi ha kane ka por te ka jengkali ka baning konge ka bangi wanra ka bangi bu yapi kalong ba naduk meno ba pila sedang ban shimata ya kane ka jeng penmare thong ya kine ki bat ki jong pi. Ya kane ngala sedang madu por dang kam kuntu hi por pat dang ngat por empat peyo senam arajar katsan sedang ni kane. Atu ki por ngilong pat dayo lap denglet kam sejengah kan. Yang long bit kane ha. Senong la jong tu hi. Ka hakabite berkatuka competition ka ba pilai sapa not garo deh kata cakap. Not garo. Kanamut ki player khasi lane ki rang khasi ki ba ya turthna kata ka jing penmare bah ke jong ke. Ki khasi dak nom boleh kai ngi dan lay mix lang mesti nanong stone yu dia dan saki arpo duna anto. Arpo duna ay dong yu. Te hawiye deh berkatuka competition ya ngau ba pi yo ba ar mo. Ngayo ba ar jong ka two stroke kategori. Jadi syukwa na ban long lorni hang nek dia te baningkong ba yo manon baningkong di nasa silong he. Na silong he. Si bayo balai di na garo stay. Tak kemuda ya ka jeng penmarek bat la bam ki khasi mo baningkong ba. Bam khasi ha. Te ka jengkali ka ba kadu ka jongi ka ba ngibu ipi kane kalong ba hakum kino ki jakamo ba pila Julai dia kine ki jai competition ki jongpi ba la le ni spo Kohima Dimapur sampai ke semua Bogamati Suberdar Butan itu hi jenai kamut barok si meghalia pila ya kane ka jeng penmereka bu mo hai te tangkap nih ka jengnya keren ka jongi berpi hakine ki por ka belum kot ka jongi no te ngeko apa ku blai te ba wan job mo ba pi kene ki shiminit armine te ngi kermen skam ba pidang la shishu mo ban ya le ban penjob sah ka kerdan ka beningtong nomor na ka Riboy district bengiro kan sa wan rai ya ka jing job ha ka jingya re jing penmare bat hapo kene ka jala ka jongi mo di kuat naik kulai ya kapor koridor ke jongti bawan job. Dah, kira dah. Bom.
Last lap, last lap, last lap. Jai, jai,